Pausa di jumpam oiba mar oiba pau khara update tawjari. Test masing di yamde positive oiba ki sang di wangkale. COVID-19 ki Delta variant ki sen thadana par thamlamba sanglaba curfew ay unong telda lautokraba matong. Haukiba pung kunbari da COVID ki test tawba ki sang di yamdre. Aduba positive oiba ki sang di wangkalakle. Miyoi lising ahum supna manga test tawba da samri humpuga tarit positive oirake. Positive oiba ki sang na sada tara manga dasmik manga oirake. Positive oirakibam miyoi chamri humpuga tarit asigi manungda dopa chani kuntraga mathoi amasung dopi chani kuntraga taruk yaure. Ngasi ki positive masing asi hapsilaba tungda Manipur da COVID-19 positive oiba punba migi masing lagama lising mari chatet marhudra mathoi yaukre. Masigi manungda general population dagi lagama chatet kuntraga mari amasung central security personnel lising mari supna yangai ka tarit yaure. Zirema hospital da kasi test tawak pasing ki manung da case humpu ka tarit positive hoirake. Janim stana Taragamari district hospital sing tana chani supna mapan. Amasung atopa testing center sing tana sama ka humputra tarit positive hoike. District ki wani yang pada Impal East da miyoi chama Taragani pan positive hoike. Impal West district ki manung tana sama kun gamanga. Tauban district tana kun gamanga Besnopur district tana marfutra mari kaksing tana Taraga taruk. Ukhrul da ani Susanpur din fuga mathoi Santil da Taragani thoi. Senapati da taraga mari Tamenglong da taraga mathoi Ziripam da ani amsung kangkok district tam miyoi tarit positive oirake. Hauke bapung kun mari manung da state level COVID-19 deaths audit committee na pikalakba report ki matungena state asida positive oiba miyoi tarit laikidre. Laikidaba miyoi tarit asigi manung da nupa na mangani aduga nupina anine. Besnopur amasung kaksing district ki ani amadi Impal West, Impal East amasung Tengnopal lagi miyoi amawam laikidre. Laikidra pamiyoi tarit asigi manungda mangadi hanadagi hauna masagi anapa laiba pamiyoi ngaktare masigi sumbatakta makoi tarik manungda miyoi amakak hanba dos ki vaccine kapkhe. Laikidra pamiyoi tarit asi hapsilaba tungda state asigi oina COVID-19 positive hoitun laikidra pamiyoi apan pamasing lising amaga chatruk yangai ka tarit yaukre. Maka tarakpa atopa pau amadana urea pangandrabadi laumising hatpagi papu gani ranjet. Laumi sing na jam na wan hon atuna lau palaba matung hausik darkar oiba urea matam chan phangan rabadi laumi sing ge. Laumi sing atpa chak maraba pap lenga kasina phangani aina MLA ge Ranjit na haigre. Wafam basing asi MLA na sugunu Assembly Constituency ge mafam darada hangdok tona leiriba. Community Home Isolation Center CIS IC sing de leiriba inmate sing da COVID task force sing athong ba chak en sang sing pijaba yauna wat apa sing mengkhat ba sin nagadaba. Lopal lak home gisen pam kusinaba ki thorom da phongtho ki bane sel gi tengbang kusinaba ki thorom adu khamari lene na MLA ke Ranjit na hai laumi sina COVID ki luraba matham asida kilometer kuntra hena lapa agriculture office kaksing tana chat pi khudong chatha bajing khalaga handakda AC ki laumi singi darkar oi urea ahan ba tangka ki wena bag lising bari chaphanga chap maraba miang de an thokre masida natna masida kana kuma be khran politically oiba khudong chaba longduna chamjaraba lomi singda lana wanana pathabak to honingde se minister amadi agriculture minister na state asigi lomi sing darkar oiba urea jauna sungru AC da housing piri bakhara asina loirabra haina se minister da aiba seru raba besunduna angkre lomi sing darkar oiba urea matam chana phangana ba khona ba isambak agriculture office jauna lampel tana chatuna chalana jingba kak bagaluna lomi sing da miam da urea bag lising mari chamga purak laga development committee sing amade COVID task force singi khudang da sunglu da bag chatret serau da satro tangjeng khunjau mangjing korsanta bi da bag chamri yangkai zairel gp da bag satro wangu gp da chatret wangu mamang sabal nongyai khong da bag chani wai khong da sama kaksing khunau da bag chatret chakmana pamyeng de yanthoki bane MLA na hai kanagum bakhara na rajniti ki khudong chaba lugduna COVID ke waraba matam siba jangba ani ge langdai asida cheng sun hamyam da pidre are badu munna thegalaga asumaran khanglaba matung da aiba fai AC asig lakleba cheng sing asi tha khudingi AAY ki card holder sing da su cheng kheji kuntra ka manga piri airaduna sahi manga dagi auraga mipung khudimak ta amata sitaduna cheng kheji tare bibani habesi su khangba fai Langliba siang asi nafsagi card pai pai da bathi tana phangan bani airadun AC asigi oina agas thagi sing tha asigi mai chalak pada miamda phangan na ba khona ragane sogunu assembly constituency da COVID positive oibagi masing jamna
हंधरलिबा असि मियामदा कोविड की बिहेवियर गांगना चटपा अमदे कोविड की टास्क फोर्स सिंग थमय सेना कथोकपगा लोइनना थबक तौबगी महिनी टास्क फोर्स सिंग लोरिबा थौतांगबो मियामना थगतपम थोकी हाइना रांजिना मखाताना फोंदोके मरगसिदा यूरिया वातना फंगननबा होनरी ओइनाम लोखोय लाउमी सिंह यूरिया फंगदबगी वाथोक ओरिबा कुंबीदा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ओइनाम लोखोय मसामगना डायरेक्टर एग्रीकल्चर के.एस. लालमाने डेपुटी कमिश्नर बिष्णुपुर कृष्ण कुमार अमदी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल सिंजाउना चतुना लाउमी सिंह उनबगा लोइनना यूरिया यंथोखरे लाउमी सिंह गिदमक यूरिया वारंदनबा होनरी हाइके कुंबी लाइसनथों कम्युनिटी हॉल पांगथोक लाउमी सिंह उनबा अतुदा मिनिस्टर लोखोयना हाय कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना लेगाकना यूरिया सुंबी पीदबा लेते बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना जुलाई मरीदगी DAO की खुथांगदा डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना यूरिया बैग लिसिंग तारा पीखरबने मसिगी मनुंग द कुंबी एसी की ओइना लाउमी समगा कुनगदी थोय द बैग लिसिंग अमगा समगा कुनतरेट खुसिनगरे ngasi ani suba फेस की ओइना डिस्ट्रिक्ट अनि की यूरिया बैग लिसिंग नि पांथा दोकपदा कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा आहाब मियंग थमलगा पिननबा होनरि बने लेगार लखोलिबा खोंगथांग असंगासी फावबदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना यूरिया बैग लिसिंग कुनगा मापन साड्रेट लोम पिथोखरे साइखोम मिराबाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मयक लारब खुदमने टोक्यो तो पांगथोकिबा ओलंपिक गेम्स की वर्ल्ड लिफ्टिंग मसाना द सिल्वर मेडल फंगदना इंडिया की मेडल अकाउंट हांकिबा साइखोम मिराबाई जनु ngasi लेबा kasi तांगलबा मनी अम ओइबदा नतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मयक लारब खुदम अमनि हानिम पाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की DC कुमनथेम दायना न फंगदोखरे वाफम सिंह asi मिराबाई बु मगनिंग पुनिंग थोगत पामदि काई खुमना उत्पा ओइनिम पाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ममना मिराबाई की मयुमदा महकपु उनबर लाकपदा फोंदोकेबने थौरमदुदा DC दाइना मखाताना हाय मिराबाईना लेबाकसिदा वुमेन एम्पावरमेंट की फिदमनफम अमसु ओइबदा नतना थौना लिंगजेल पुथोक्तन फोनरबा खक्ता निंगजब पुनमक थोंबगमि हायबा मालेमदा मायक सेंगना उल्ले मसिदा मिराबाईबु पोकपिरब इमा बाबुंगिसु असोप थौदांग लै लमदमसिदा लेरिबा ममा मपा ओइबा पुनमकना मचान पेसिंगबो फाजिन पुनसिनदुना थंबिबगी महत्ता मसा मसादा लेजिरिबा टैलेंट सिंग अदो खांदोकपिदुना मखोइबा हेना सगोट फिफम थोगी आइके तरमसिदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मैकेदगी मिराबाईदा मेमेंटो बोकिन सिंगपा खोदल पोट के आसो पीदन इकाय खमना बोट के ngasi के खोंसत अदुत इम्फाल ईस्ट की SP IPS एंड एरोजिट एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्फाल ईस्ट जिला परिषद SDO पोरमपट कैराव बिट्राम दी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के सरुक याखे NSO ग ट्रांसैक्शन तौनबा लेते आइन पार्लियामेंट डिफेंस मिनिस्ट्री न फोंदोखरे पार्लियामेंट की मॉनसून सेशन अपन बथोखलकलिबा अचौबा पॉलिटिकल नोंगले नोंसित अदुगी मरु ओरिबा पेगासस मिलिटरी ग्रेड स्पाइवर अदुगी बंडरसु ओरिबा इमरजेंसी फार्म NSO गा ट्रांसैक्शन अमद तौनबा लेते आइन डिफेंस मिनिस्ट्री न फोंदोखरे असि फोंदोखिबा वफम अदु डॉक्टर B शिवदासन आंगलकिबा वक अमगे पाउकुमदा राज्य सभादा पीखिबा मिनिस्ट्री अदुगी पाउकुमगी सरुका मने गवर्नमेंट NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज का ट्रांसैक्शन तौनबा लेब्रा अमसुंग लेबा ताराबदि मधुगी मरिक सुंबा वरोल सिंकरिनो आइना CPM गे MP अदुन आंगलकिबने वंग अदुगी पाउकुमदा जूनियर डिफेंस मिनिस्टर अचोय भारत पीखिबा अइबा पाउकुम अदु द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दा NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज का ट्रांसैक्शन अमत तौनखिदे हाइके गवर्नमेंट हौजिक फाउबदा आइना जादबा मुगे सर्वेलेंस सथगेबा लेते हाइके अदुबा गवर्नमेंट NSO अदुगा तौनबा कंट्री अम लेब्रा अमस सिटीजन सिंगी मथक्ता लोन पाउ ताबगी थबक थबरा आइबसगी मतंगदा चपचाबा पाखुम पीबा अम डिमांड तौरलिबा चपचाबा पाखुम अम डिमांड तौरलिबा ऑपोजिशन पाखुम बदन पेलन बगम खिदे सर्वेलेंस की मतंगी ओना लो की मतुंग इना चेक्स एंड बैलेंसिंग यावबा कॉम्प्लिकेट ओइबा प्रोसेस सम लै मसिदा यावगुदरबा असि डिफेंस मिनिस्ट्री नदे अदुबा यूनियन होम मिनिस्ट्री अमसुंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इजरायली स्पाइवर अदुगी खुतांग इंडिया की पॉलिटिशियन सिंग जर्नलिस्ट सिंग अमसुंग अतै किया की मदकता लोना यंगसनदबगी पांथम फम ओइरे हाबगी मतंग ग्लोबल मीडिया कंसोर्टियम अमना पाव फौलखिबा मतुंगदगी ऑपोजिशन मदुगी मतंग गवर्नमेंट की पखुम से पीनरबा दक्षिणदुला लाखिबने वाथोकछि हौजिक NSO ग तौनरम याबा कंट्री कदु जावना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अमा चातनबगीदमक तक्सिलखिबा वकत क्यामरम गुलोइना सुप्रीम कोर्ट का यावख्रे NSO na makhoi ki flight sing de supnagi NSO na makhoi ki client sing de supnagi government sing amsum makhoi ki agency khaktani aripa matong dagi hai ki ba matong dagi government na masigi matang ta bakom pifam thogi aina opposition haire hauki ba sayur da apun ba statement amad opposition party taraga marina parliament da
Pegasus ki wathok adu akhanna badiman tauke hirmasi national security ki wafam lakpana wathoka jigi mathan union home minister Amit Chana paukum bigadawani an statement aduna demand tauke Prime Minister Narendra Modi Parliament da soidan basaru yana pamusung wathoka jigi matang tamba khoina kari haribage tanana demand tauke Taliban na taruk suba province ke konung kudum chankre radio station manager Hatkhre Journalist fakhre Afghanistan da Taliban na awang thangba city aibak paisin plus sayol ama bhadri ing banu danga se nengthogaban mit taruk suba Afghan ki konung ama su paisin kre aina province adu ki deputy governor amaso lalhauba ki wangaloi amana phangdokre kha thangbarom da Helmand province da Taliban fighter ni singna basin da journalist ama fakhre adu kalaiba ka sige konung kabuldan Afghan radio station da manager ama Hatkhre khulai bai basin na sakdiya gaga radio station manager amaso leba ka se Independent Media Sokat Rights Group NAI ki officer am horiba Tufan Omar Nomai chun mita konunga sida atam naba pandam thambam hiat amada kaptuna Hatkhre Adegadu Taliban fighters in the Sathagibani aina kapul da officials in the singna phongdoke Sahi sida Afghanistan da lalolu group singna jam trabada journalists amsung media work kuntra hatke sohan ki natrana phaki aina okibata da NAI na phongke Khathangba Alman province da province chi konung laskar ghada leiba mayum dagi mafam adugi journalist Nematullah Ahmed Kauba amma Taliban fighters in the fakhre and officials in ngarang phongdoke Taliban ki wangang loi amada di Kabul da hat ki baduki na trukan Alman da journalist phaki baduki paw mahak phangde and Reuters phongdoke Taliban na hauju pawda awang thangba city home paisen kre amasung hatudagi henna paisen na ba khona ragle Makoy na Afghan government force ngi matak da sa thabal lan henna kan khalagle Taliban na taruk suba province ki konung aiba kudum chankre aiba adu ki matang da Samangan province da ki deputy governor Saifatullah Samangani na AFP da Taliban na mapung pana fasin kre aike mafam adu ki government amsa police installation punamak ki government forcing ta to kre haina Taliban gi wangang loi amana tweet taruk ki bagi hek matung da deputy governor aduna wafam adu hongdola ki bane US da Delta variant na met kudingi lak amanare COVID vaccine booster ki khanare COVID pandemic laksan na bagi matang da Delta variant na karamna layengli lalung sing engalalak bagi abagi ingit abadi United States ki makok thongba launagan ba laina ki Dr. Anthony Fauci na immune system sontarakra ba US na vaccine ki booster so sing ka pa thujina bagi akan ba apam pa phangdokre ngasi namajing bit CNN ki Farid Zakaria GPS ta mano wangang bada Dr. Haukibna Dr. Hausin organ transplant sing tau bana tragana chemotherapy de leir ba myoising adu jawn immune system sontarakra ba ayam ba myoising na makhoi ge COVID-19 vaccination dagi madak jaba response ama kai dongai da phangke dre aike US ki mafam punamak da Delta variant asina thakra ki mamang da uki ba chang adu da nong mage manung da Miwila kami henna dara kre edu bahojak phawdi auki baning tham tha da sibugi sang adu dagi yamna hantana debit khudingi changchet ki sibamba singa du leire CBS ki mid the phrase the wangang da Dr. Fauci na poster cho sing kapagi matang da haike US Centers for Disease Control and Prevention na data adu dagi matau madu tawna bagi mayek sembu khudam matu makhoina ubaga thuna ma recommendation ama pina na ba thorang tawre Vaccine kapla bamiyo sina phawba kanagum bakara da virus atu launan khiba yabana variant asin ahin ba khudong chada ba mapthokalli an mang haike New York amasung New Jersey da agent care sen city MT na handak na ba hengalak liba si me una ba ngamna na ba thabak to bagi pungsing da sem dokre sana bagi pau amada national football team ki camp August 15 dagi auragane Manipur dagi tarit jawre September 3 sana ga durba international friendly match senginamak Sem sabuk oina India ki nupa football team ki camp August 15 dagi Kolkata da auragane national team ki head coach Igor Stimak na ATK Mohan Bagan amasung Bengaluru FC ki sanaroi singjawdana ahan bagi oina probable kulumdoi ki list thokle klapani asi ki sanaroi sing adu makhoi ki AFC Cup loyer ba matung da game da join tawgane Kolkata ki national game asida Manipur da ki tariana saruk yaragane ahan bagi probable adu da Mairang Them Tera Singh AFC Goa Konsam Chengle Chana Singh Hyderabad FC Thaunawjam James Singh Kerala Blaster FC Thaunawjam Bepen Singh Mumbai City FC Mohammad Jasir Hyderabad FC yaure aduga Maldives da AFC Cup sanar pamatung da game da join tawgadar ba Manipuri Singh aduna Kumam Udanta Singh Bengaluru FC amsung Wazam Suresh Singh Bengaluru FC ne
national football team ki game asi sahi tarah manga ki matung da pangtho kadaba wairi lesingani sumna taru ki matung da kolkata da national team ki sanaru sina training asi chathaba oikadori team asi ki sanaru emasung staff sina august tarah manga da punsin gani aduka training session august tarah ga taruk tagi awgani pangtho kadaba game asi hausik leriba covid-19 ki phibam asina maram oraga akanba haksel gi section ki thawang barakta bio bubbles ki manuda pangtho kane national football team ki contingent asi sangnai na test tawgani AT की मोहन बगान अमसुम बेंगलुरु एफसी ना मालदीव्स ता AFC कप कंपटीशन साना का तबल हिबना क्लब असगे सानारो सिंगजाउदर आहान बगी ओने स्टीमार्क ना प्रोबेबल कोलमदोई असि के लिस्ट होगली हारिबा क्लब असि अनि असि के सानारो सिंगा तो एसी हागी अनि सब क्लब कंपटीशन के टूर्नामेंट अदु लोरब मतुक नेशनल टीम के स्क्वाड तो खुदक ता जॉइन तौगने हेड कोच स्टेम हाई एगी सानारो सिंगा अमु उनरगनि खनबदा अमसों लाकदुब चैलेंज सिंग दा अखोय पुना थेंगना मिना दबगे दमक सेम सारागनि खनबदा नंगाइबा भावे मखा तरक्प अतोप पाउ अमदना पुलिस पर्सन तरुक्ता मेडल पीगने सही असिगी ओइना अगस्त 15 पांगथोकदोरिबा लैबाक असिगी इंडिपेंडेंस डे के थोरमदा मणिपुर पुलिस की पर्सन तरुक्ता तोंगान तोंगान बा मेडल सन पीगनी आना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की PR ओना थोकेबा चरोलमना हायरे मेडल फंगदोरिबसिंग अदुदी OC CDO बिष्णुपुर ओरमबदगी आउजिगना वांगोय पुलिस स्टेशन द OC ओरबा इंस्पेक्टर बी लुनथांग बाइफैदा फॉर बार्ड to Police Medal for Gallantry PMC Avinder number 795126. Second IRB dagi Bisnupur district ki CDO da attest toriba MD Samadur Rahman da Police Medal for Gallantry PMC piragane mako janata da police person marida unit home ministers Medal for Excellence in Police Training 2018-19 su sinagadori medal asi phangadur ba person singa dodi Manipur Police Training Center dagi Javandar के प्रियोजित सिंह ट्रेनिंग सेंटर असिम की राइफलमैन TS दिग्विजय ट्रेनिंग सेंटर असि की राइफलमैन W सुरजित सिंह अमसंग ट्रेनिंग सेंटर असिम की राइफलमैन KS तोम सिंह ने आयरे मरगसी द वैक्सीन कागलुब मियोय अम सिरे चालिबागस था असि की अहुम द कोविड-19 की आन बडोस की वैक्सीन कागलुब मियोय अम ngरang nungthel पुंगमरी पिथेत जंगैरुम ताबदा रेम्स हॉस्पिटल के कैजुअलिटी द लैखिद्रे मियोय अदुगी ममिंग पंजाबम भाईको सही यंखै अपोक्पा PS Bir Kawi Impal East District ki manung chanba andro mamang lekai dagine thagdoka sigi matang da imung manung gi miyosing na pausi asida ai bhaiko chalibakas ahom da andro primary health center da COVID-19 ki ahan bados ki vaccine kaukhe mathang nomit august mari da masa thindok pagal hoina khirum lawe ai badagi mayam na chana riba paracetamol tablet charaga lai rakhe ngarang ayuk masa khara nungairi haidunga fana na belu sarami maduki madung da ayuk ki saglet chakhe Saglin cabudura morok asapa saningi aidura morok akang pamilaka chaka sakhe makoina makhata da hai sak tuk ruba matung pothapu oina hek tongki nongthel pung anirum tabada audok pata da badaki andro primary health center da pugat pada janems ta thuna pakhalo arapadagi janems tamna purake adubo janems ta pusina na pau phau na da bed amata hangte arapadagi rems ke casualty da pusin dur yang pada miyo edo silaka purake hai phang dorake mahana lai khide badu vaccine ki reaction thok padagi oramba yai ai na ibung manu ki misena singnare Laikhitra Pabhaigo Kudak the COVID test over the suit negative poem K. Taudoka Mari Linen even Manun and Police Station a complaint Lamata Wadage. Maki Asibak Sangadukarak Zanemski Mok the Tamla Babatungase. Postmortem Toraka Imologi music the Sinakre Aire. Are we the contents in Asikimar Webapau Kara Asibapau Zariba. Manipur News YouTube channel Amadi Facebook page Asedagi. Young Biri Popanama Patagasari, send a lesson at the Kanarabadi. Subscribe the video and subscribe the video like and share the Pasuka Big of Pramako. Amukana Tagasari.